لله الذي حكم فأحكم وحلل وحرم. أحمده على ما عرف وعلم وفقه في دينه وفهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على ما أعطى وأنعم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين من عرب وعجم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يسأل عن النعم. وبعد، إخوة الإيمان، اتقوا الله حق التقوى فقد فاز من اتقى وخاب من اعتدى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام، فقد كثرت على ألسنة الناس الأيمان، فوجب بيان أحكامها موعظة وتذكرة، وما يذكر إلا أولو الألباب. يتي الله o ñaawuɗo o ñeññi ñaawore makko nden o nunɗi e mayre, o dagini o harmini. hiɗe yettamo e hoore ko o anndini en e gande diina makko, o faamini en diina makko kan. en seedike wonde reweteeɗo e goonga alaa nafa rewɗo o lorra mo rewaali sina Allah tun o marama o kafidi. ko kanko yettore woodani, ko kanko laamu woodani, e yettamo e hoore ko ko okkorin immorde e nemaji. en seedike yananama wonde reweteeɗo wonde Muhammad ko jeyaɗo makko, ko nulaɗo makko, nelaɗo yurmede wonande tagore nden fof, immorde e arabu e ko wona arabu. yo Allah ɓeydu jame kisi e hoore o nelaɗo e ɓengure makko nden e iwruɓe ɓaawo makko no moƴƴiri ha ñande fi nemaji ɗin landitoyte. si tawi ɗum feƴƴi kono e musidɓe ko gomɗinal, hulen Allah haqiqa e hulugol mo. gomɗi malama on huluɗo Allah, gomɗi hayri on jaggituɗo ƴewti kewi sariya Allah. Allah daali kono yo gomɗinɓe hule Allah no hani hulirede noon, wota on maayu ko satti wosina hara kon jebbilaniɓe Allah kon jaɓanɓe mo. musidɓe julɓe, haray wondoje ɗuuɗi e ɗen ɗe yimɓe ɓen e o zamanu men ɗo, ko ɗum waɗi haray hino waɗɗi ɓangilngol fiiɗo wondugol ñawoje muɗum, fi wajagol yimɓe ɓen andintina ɓe. en andi noon miijitota ko waajito sina jomiraɓe hakkillaji hisude ɗin. yo Allah wattidu en e ɓen. فاليمين عظيمة في الدين يركن إليها القضاة عند عدم البينة، ويترادى بها الناس عند الخصومة، وتتردد في معاشرات الناس ومعاملاتهم، وهي توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفة من صفاته على وجه مخصوص، ولا يجوز الحلف بغير الله تعالى. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. musidɓe julɓe, no innirɗen no wondoje ɗen ɗuuɗi, haray no waɗɗi ɓangilngol ɗum fi andintingol yimɓe ɓen. haray noon fii ko wiyete wondore ko mawnu ɗum ko diina islam. sabu no ñaawayɓe ɓen, si ɓe ari ñaawugol tawi seede fus ala, ko ɓe yiltitoto ko wondingol on mo ñaawede, on wona ɗo landede, ma on tuumaɗo ɓenna yo wondir. ɗum ɗo hino wallitore fi ko ñaawoje. yimɓe ɓen kadi no yarlindore hakkundeji maɓɓe si tawi ɓe pooɗodiri fi sabu wondore. an e goɗɗo nangodira e ɗo yawo ga inna hakkunde ma Allah, inni hakkunde Allah ina gasimi mi yarlike jokku ko fi ɗum ɗon hino mawni hakkunde julɓe ɓen. ko ɗum waɗata goɗɗo yaha ha nokkeli go o muñño si on ti wondi o yaafo hakke makko on. haray ɗum kadi no heewi fillinnade hakkunde huwodire yimɓe ɓen. haray noon ko woni wondore ko tentingol hunde sabu jantagol inde Allah, ma ɗum sifa e sifaji Allah e noon hertiɗo. haray noon dagaki ko goɗɗo wondirta ko wona Allahu subhanahu wa ta'ala, inde Allah ma sifa makko. kala ko goɗɗo wondiri tawi na inde Allah wona sifa makko, haray o naati e ko wiyete ko shirkul asghar. so tinama e Abdoullahi ibnu Umar, yo Allah wele ɓe kamɓe ɗiɗo, wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala wondirɗo ko wona Allah haray o yeddi, ma ɗum o shirki. ko imam Ahmad e Abu Dawud e Tirmizi filli hadis o. haray ko toɓɓe wonɗe ƴettugol e wondore nde mbay ko dambugal yaajungal wonɗe raɓɓinɗingol e muɗum. o inni: wa yukrahu l'israfu fi lhalifi wal iksari minhu fi umuri dunia wa tafihi l'asbabi. qala taala: wala tuti kulla hallafin mahin. wa qal: wahfadu aymanakum. wa qala sallallahu alayhi wa sallam: إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمهق. أخرجه مسلم.
وأما الإكثار من الحلف في أمور الدين لتأكيدها ودفع الشك عن سامعها فهو محمود غير مكروه كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إن هريه نو أنيا دودينغول ووندغول في أكوجي أدنى وممن والله بالله تعالى harko fi affaire aduna ɓeyndi ɗum no aña e piiji ko tawi sababuji taafenji ko hitta ko ɗum waɗi allah daali wota ɗofto wota hoolo kala heewɗo e wondirgol mahinin hoyɗo goɗɗo déjà si o woni kala ko mimmini o wondira hay o wondiri goɗɗum tawi ko goonga haray ɓe sikkiti si tawi ko goonga kono mo wowa wondirgol so inni wallahi na kaari de wondiri allah kadi yamiri wahfadu aymanakum inni reene ayne wondoje men ɗo sa wonda e geru ha anda ko wondirta ko si wonda sa wondiri kadi anda sa wondiri konko wondirɗa wattana ila e mum sa inni a wattana ila so tawi na ko hani waɗede hara waɗali sayi koko ɓuuri moƴƴude e waɗugol en araya e mum sa inni kadi a waɗay haray ɗamanditi hiɗa ayni ɗum gerano waɗira so tawi koko hani waɗede nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam inni mi renini on won ɗuɗɗingol wondirgol e ngeygu mon wondirgol e ngeygu mi rentini on e ɗum mi rentini on ɗuɗɗingol wondugol ko ngeygu bo sabu noon ɗum hino marsina kono si marsini yeebay konko marsini hande noon ko ɗum jokkuɗen ɗo kala mo yiɗano ko wallahi ko original ko wallahi ko ni wattitiri woɓɓe go innayi wallahi ko min tun mi jogui o makiti madina ɗo min tun addata o lagine ɗo wallahi hara ko fenade fus hara hay o meeɗa ƴeewa e avion sakko addoya o makiti wondoje penale ɗen he ɗum ɗo haysi ko tawi taw koko daggi koko moƴƴi no aña ɗuɗɗingol wondugol fi affaire aduna na noon fere so tawi ko hoore fenade on ti woni e wondirgol ɓenni amma no wondirgol ngol si tawi ko fi ko yowodiri e fiyakuji dina hara on tino tentina ɗum fi ittugol sikke on e yimɓe nanoɓe ɓen fiyoɓe hoolo wonde ko immorde ko allah ko ɗum woni saria on fiyo yimɓe ɓen jaɓu ɗum ɓenni ɗum ɗon haare hino jaɓa hino yetta hena ko añina wani sabu nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe laatino keɓe hebbina wondirgo ele walladi nafsi biyadihi mi wondiri on mo wonki a woni e junngo mum hari say usay sa janngude a heewi e hadise aji kala ko yiɗa fayde hara ɓe maka walladi nafsi biyadihi mo wondiri on mo juuɗe mo wonki an woni e juuɗe mum hari ɓe hebbina ɗum fi on ɗum ittugol sikke ɗen e yimɓe nanoɓe ɓen fiyoɓe hoolo ɗum ɗon probléme ala e mum wa man halafa yaminan qasidan aqdaha ala mustaqbalin mumkinin fa faala ma halafa ala tarkihi aw taraka ma halafa ala fi'lihi faqad hanisa wa wajaba alayhi kafaratu lyamin wa hiya إطعام 10 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف تقريبا من غالب قوت البلد ولا يجزئ إطعام مسكين واحد 10 مرات أو كسوتهم وتقبل الكسوة بما يجزئ في الصلاة والأولى كسوة من الجديد لا من اللبيس أو تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يستطع صام 3 أيام واشترط جمهور العلماء أن تكون متتابعات ولا يجزئ إخراج النقود في كفارة اليمين en si tawi goɗɗo wondiri wondore hara mo fiɓɓinde ko ɓernde makko e ko e saayi arowo hara na ko feƴƴi na ko woni wondirgol fimu koko arata mo anni ke o wondiri on tuma si o inni o waɗay ma o inni o waɗata si o waɗi ko inni kon o waɗata haray o heɓi bakkatu o heɓi kaffara ko be o waɗa kaffara fi o sorto e konko o wondiri ɗon so inni kadi o waɗay o waɗali haray o nangike ɗon kadi be o waɗa kaffara ko ɗum waɗi ko innugol waɗay hunde hara koko arata ko ɗi wonɗe yewtugol fiimo on tuma noon ɓe inni ko on ɗum haray waɗɗimo heno waɗɗimo ñammingol miskinaɓe 10 goto kala e maɓɓe kilo e feccere ñamete jaaliɗo on e leydi non ɓurateɗo ñamede on innen kamen ɗo maaro ɗum fof ka waɗɗimo kilo 15 kilo goto e feccere laabi 10 haray no waɗɗimo kilo 15 si o wondiri ma ɗum ɓenni kadi yonatade o ƴettata on kilo 15 ñammina miskino goto ko 10 masakin miskinaɓe 10 o waɗata mo ɓe o jonna feere ma ɗum o holtina miskinaɓe 10 holtingol ɓe ngol ko coñci tawɗi hino sellida e juulugol hara so onti juuliri ɗin coñci sellay koko suurata awra gorko on e ko suuɗata debbo on fof sina yeeso ngon e newe ɗen ko ɗum haray ɓe landimo yo holti ɓe anndi ɗum ɗon kadi na ko weli fi ɓenni haray no yiɗa noon ko holtingol yo taw hara ko kesi wona ko watta amma noon so tawi ronko feere mum haray mo wawi holtingol ko watta
tawi ɗum ɗon feƴƴi o ronku on tuma o rinɗina dande so tawi noon o ronki ɗiɗo tati noon on tuma noon ɓenni o hoora balɗe tati karamo ko ɓen no waɗi sarti yo taw hara ko balɗe tati jokkonirɗe balɗe tati jokkondirɗe ɓenni noon yonata ittugol mbuuɗi fi kaffaratul yamin ittugol mbuuɗi on ko ya waɗu ko wiyaɗa ko ɗum ɗo ko woni hollugol on wonde fi wondirgol wona sama kala woɓɓe bo ni hannde si ɓe moɓidiri kaffaraji maɓɓe ɗin hara mananku maɓɓe o lanne kaffara ko ɓe wondiri kon si ɗi calculama hara ɓe mara mananku hara ko ɓe mara buyi wondoje ɗen kadi ɓe sikkude ko ɗum addanta ɓe anndu noon ɓeyne en ngalaɗo ko ɓe maki kon en sikkitaki siko gonga enni wata wondir buy ko ngeygu mo sabu noon ɗum hino marsina on tan ko wondata ɗon kono ara bonnoya fof yumhiku summa yumhik yumfiku summa yumhiku haray reno ɗen e wondirgol hayso ko gonga wata en ɗuɗɗi wondugol na feres tawi wona gonga aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار وبعد فيا عباد الله اتقوا الله واحفظوا أيمانكم واجتهدوا في فهم أمور دينكم ولا تغرنكم زينة دنياكم عن آخرتكم واعلموا أن من فعل خلاف يمينه ناسيا فلا هنث ولا كفارة عليه لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم يتي الله هور مؤيريجي مكو دين ميدن إذن جرنمو eko hawrindini en kon e nemaji makko ɗin kadi ɗen seeɗo wonde reweteɗo e gonga alasina Allah tun o maramo kafidi ko mawningol fiya ko makko on en seedike wonde annabijo men on Muhammad ko jeeyaɗo Allah ko nulaɗo makko noddowo faade yarluye Allah yo Allah ɓeydu jam e kisiye e hoore on e laaɗo e ɓengure makko nden e wondiɓe makko ɓen fanni jemma e ñalorma hino lontodirde si ɗum feƴƴi kono e jeeyaɓe Allah hulen Allah reene wondoje meɗen wattani yilla e ko wondeten kon tinnoɗen fi faamugol fiyakuji dina men kan ay ko piiji ɓuyno ga ko angal andugol ɓe inno wota adna on piindi aduna wota hodu en cuɗaari adna wota hodu en ko ɗum o karamokoɓe ina zina ko cuɗaari ko yimɓe men ɓen karamokoɓe goo ko firata ko pular ɓe inna ko piindi aduna wota hodu on piindi fiyondu nde andi si mango fiini ko nakiri ɗo ɓay ɗum ɗon hiɗe yiwde ɗo si henndu wifi a yahi bimbe a yi ko ɗum dorti ko leydi ɗon a tawa garanti ala e mum aduna ko ni wayi ko wonɗen ɗaɓɓugol ko wonɗen yanganagol ko woɓɓe wondirta penale e mum heɓa bakkatu hakkunde maɓɓe allahu subhanahu wa taala ko ɗum ko piindino reenoɗen e ɗum koko feƴƴata ɓenni o tan ndi piinde aduna ɗayno en fi lahira men o annen kadi si goɗɗo wondiri o huwi ko luutodiri e konko o wondiri hara o yejjitu haray o mara bakkatu o mara kaffara wondira ha gayna huwa goɗɗum e hoore faljere hara o yejjito waɗi mi watta hunde kare ko falja o waɗa hara o tewaki o waɗi ɓenni o nangitirtake nde wondore ɗo saabu Allah no daali wa laysa alaykum junahum fawake on bakkatu fima akhtatum bihi e ko faljuɗon e mum kon walakin ko woni ma ta'ammadat qulubukum ko konko ɓerɗe mum ɗen tewi waɗi a wondiri a watta tewɗa pas waɗa a wondiri a waɗa tewɗa pat saloɗa enni toɓɓere hikkunde ɗo wa man karrara al aymana qabla al hinthi wal mahlufi alayhi wahidun fala tajibu alayhi illa kaffaratun wahida si goɗɗo wondiri o fillitike laabiji buy atto o bonnugol konko o wondiri holno misal inna wallahi mi watta hunde kaari nden hunde kaari ko wotere inne wallahi mi natata ko moodi Ousmane a natali neɓoya kadi na wallahi mi natata ko moodi Ousmane a natali wallahi mi natata ko moodi Ousmane woni laabi tati ko moodi Ousmane wondirɗa natta ko mum kono ko wondoje tati ñande natoyɗa ɗo wo koyɗa mari kaffara goto fiyon ɗum ko wondira kon ko hunde wotere ko wondoje ɗen fillita tawi kadi o bonnali ko wondiri kon hikkunde ɗon ɗon wa man halafa summa hanifa wal mahlusu alayhi wahidun fa alayhi kaffaratun bi adadi al marrati allati hanifa fiha
ومتى تعددت الأيمان والمحلوف عليه أكثر من واحد وجب على أن كل يمين هنس بها كفارة هنس بها كفارة ستايونتي وندري لا بيجي بوي كو وندري كون كادي كوكو سيرتي كونو وندرا او بonna duma taw wondira o bonna minata ko modi ibrahima onatoya minata ko modi ibrahima onatoya onata ko modi ibrahima onatoya no waddi mo kafaraji tati fi honno mo bonniti o wondiri o bonni laabi tati sabu kala ko aden goto on o inni onatata kama amma non so wondiri wondoje sertude e piiji sertudi minata ko wallahi minata ko modi ibrahima wallahi minata ko modi usman wallahi minata ko jang aista onata mo hebi kafaraji tati do ittata yon dum ko wondira kon ko piiji sertudi e wondo don no waddi tuma kala onti wondoje sertude e tay ko wondira kon ko piiji sertudi haray wondore beno mari kafara fere na indo bay mo wondiri da joni Allah wadi bonni fu la hawtude mo da ngoro dum ala ngoro ala to ko detay watta wa man harrama ala nafsihi mubahan siwa zawjatihi kaffara an yaminihi wa ata ma ubiha lahu wa man halafa la yaf'alu birran wala taqwa ولا صلة ولا إصلاحا بين الناس حرم عليه أن يعتل بالله ووجب عليه أن يكفر ويبر لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وقال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه أخرجه مسلم إن استوي قطوون حرمنا نيهورمو كدغنيمو harmina na hore makko ko daganimo hara wona ɓengu makko ɗum ɗon koko daganimo kono ɗum ɗon ko feere naata e ko wonde yewtugol ɗo enni ɗum ɗon on tuma kaffara an yamini nde wondore ko wondiri ɗon harminani hoore makko ko daganimo hara wona ɓengu makko ɗon ko yo waɗu kaffara on tuma ara waɗa kon ko daganimo kono noon fanni o waɗali kaffara o hara himo nangi o andu himo mari on probléme ɗon yimɓe ɓen no heewiri ko waɗata ɗum wondirgol piiji watta hunde kaari watta ɗon yilto waɗa nden hunde kaari sa waɗay ɗum ara andu kaffara hino nanguma ɓeyni noon si goɗɗo wondiri wonde watta moƴƴere o watta ko yowndiri e kulol Allah o moƴƴinta hakkunde yimɓe min mi woli ha mi ronki wallahi hande kadi mi yata moƴƴingol ɗon o taw jooɗo de o inna joni ɓay mi wondiri Allah mi waɗata kon ko moƴƴi komi inni mi waɗata ɗum Allah inni o taw waɗu e Allah heedode hakkunde mon e waɗugol ko moƴƴi kon so waɗi ɗum hara o yani e ko harmi buyno toon ena e moɗi kaari ma waɗ moƴƴintingol hakkunde min mi wondirino mi yiyata ɗum ko ya waɗu kaffara yaha moƴƴintina waɗu kaffara yaha moƴƴintina hakkunde yimɓe ɓen par ce que ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude wannela sallllahu alih w sallam ɓe maaki kala wondirɗo wondore o yii goɗɗum goo tawi ko ɗum ɓuri konko inni o watta ko ɗum ɓuri moƴƴude konko o wondiri haray yo waɗu kaffara on tuma waɗa koko o inni o watta ko imam muslim yaltini hadis o sa wondirino watta hunde kaari kono o tawile konko inɗa watta ko ɗum ɓuri moƴƴude di a jooɗagol inna ara waɗali haray waɗu konko wiyata watta waɗa kaffara wa inni man halafa ala yamini wa man halafa ala shay'in jaziman bi sihhati ma qala fa zahara bi khilafi ma halafa fala kafarata alayh goɗɗo wondira ɗo hunde hara mo felliti wonde ko ɗum tigi hara o sikkitaki ko gonga o woni wondirgol kono ɗum yaltitoyata wona ko wondiri kon jekka kono kanko hari mo felliti ko kañum fewndo o wondirta o anniyaki fenugol ɓenni on ɗon si yaltitoyi khilafa konko o wondiri haray o mara bakkatu o mara kadi kaffara e hoore ko o wondiri kon no wawi wano piiji goo yiira hara ɗa andi hunde kaari ko ɗum kaari no jogii ɗo otowal kanko tu woni jogii siga maggal hellira ɗo haynoɗa nanndugal e maggal taxis no aroɗa inna wallahi ko otowal kaari ngal ni aroya tumtawa wona kangal kono hara ɗa felliti ko kanko par ce que o wawi yirgol ɗon hellira ɗon tentini si ngal ardi ha ko makko ngal dariki ma ngal dariki ko dambugal makko wa man halafa fa qala aqiba yaminihi insha Allah faqad istathna fa in sha'a fa'ala wa in sha'a taraka ولا هنس عليه ولا كفار قال صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير هنس أخرجه أبو داود والاستثناء يشترط أن يكون باللسان لا بالقلب
wa hada qawlu ammati ahli l ilm. So tawi goɗɗo kadi wondiri wallahi mi yata ko kaari inchallah, a waɗi inchallah a ittintini haray hannde kadi amara probléme fus. so a waɗi konko innoɗa watta hannde kadi ɓayiɗo a innino inchallah ko si Allah jaɓi hannde kadi si a yahi a waɗa si a faala waɗa si a faala acca amara kaffara. ko ɗum waɗi so tawi hewti satti ha satti tawi ko wondirgol yonti wallitor inchallah. hay ko hajju ko ɗum ɓe ndeɗa hormino ya innu in habasani habisun fa mahalli haysu habastani mahilli haysu habastani. so tawiɗa wadde hajjuɗa anniyade haray Allah la wadde annuya hajju on. kono noon so tawi goɗɗum bloquilan haray ko nokku an min komi ɓortoto hiramo an on ma komi mi waynodirta e hajju an on koko bloqueɗami ɗo haray amara probléme. so tawi no on ti waɗa ɗum haray mo mari toon piiji ko duwa waɗugol. kono ko fof mum ko wonɗe yewtugo o tawi ɗuɗɗi wondoje ɗen. ɓe inni noon sarti innugol inchallah o taw hara wolir ɗengal ngal naarugol ɗo inna min harilan anni mi waɗno inchallahu annuye karamo ko amatu ahlil ilm ko ɓe inni o taw hara ko wooli inchallahu ko ɗengal ngal o wolir na inno harilan anni inchallahu. par ce que woɓɓe gono to wowlay si aroyi ɗuma ɓay haray ɗo ɓe andi siga kum ɗuma hun ɗo ɓe ƴetta kum ɗo waɗa hujja karamo ko ɓe inni a wowlay ko ɗengal nano inchallah. wa man aqada yaminan ala alkadibi والخديئة والفجور لإداءة حق امرئ مسلم وأكل ماله بالباطل فقد حلف الغموس المزدية الموبقة. قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وفي رواية فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. متفق عليه. سيغوتو ونديري وندور tawi nde wondore nde yeebay haqqe goɗɗo jawdi makko ma ko waytata ɗum wondir andi ko yewtuɗen ɗo nane ko wondirgol waɗay ma watta nango ma wondirgol hunde kaari waɗi hara mo felliti waɗi tawa jakana kon ko sikkuno ɗum ko ɗo ko wondore go feere wondirgol wondore tawa nde yeebay haqqe goɗɗo jawdi goɗɗo yeeboto ma alhaali goɗɗo go yeebototo haqqe goɗɗo yeeboto mo waɗi nde wondore on ɗon haray o heɓi ko innete ko alyaminul ghamus ko wondore ƴettayede jommum ukka ko nder yiite wono ƴettirta piyon ukka e siyowal ndiyam ko noon nde ukkirta on ti ko nder yiite janngo. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala wondirɗo wondore haray mo taƴira nde wondore jawdi neɗɗo julɗo haysina julɗo ko neɗɗo jawdi ko a jeeya wondira ɗum fiyo a luttir nin jawdi kon ɗum o hawronira e Allah hara Allah ɗo tikkanimo. hadis on no mari fillayego o hawro on ɗon haray Allah waɗɗinimo naatugol yiite o harminanimo naatugol aljanna. ɗum ko saba kala noon ko jelo wone yawgol ɗo baano si ɓe yehi ɓe baanike ɓe ari ɓe wondirana oya wallahi billahi mi heɓani hay fus hendo ɗin ɗo ɓe ñaama mo ɓe yehi on kadi ɓe wondirana mo wallahi mi heɓali hay fus o ñaami hakke goɗɗo ka o ñaamali. par ce que so wondirano ari oya no anni joni a jonnimo o yahi o ɗaɓɓoyi goɗɗum o heeɓi joni ɗi o addi ɗo ko a hendo ɗi kan kadi ñaama kono konko heɓaynoɗa ɗon o ara wondira hay ɗin ɗon kadi ɗuytaɗi jonnama a ñaami hakke goɗɗo. ɓe ñawlotoɓe yaha hara seede ala tawa ko Allah woni seede o seede yeɗɗuɗo no woodi o tan innu seede ala hara seede o Allah e malaikaji makko ɗin e leydi makko ndin e ɓanduma ndun an wonɗo wowlo on hara ko ɓe woni seede ɓe nabani adama on tuma ɓe ara ɓenna ɗa jogani kaari namo joganakimo eyyi modi kaari a inni mo joganima seede no woodi ɗo winduno goɗɗo harino ɗon enna a wondira o joganakima enna wallahi billahi tallahi enna modi kaari are de ɗo min yaalɗo minen ɓay koko feeñi kon amara ɗo fu so juuɗe o ɗo o yimmo yaada e mum ko o siga ɓen wona yewtede o yaha o fotta e allahu subhanahu wa taala ara Allah no monanimo mo waɗɗinimo naato yiite mo harminani mo naatugol aljanna. musidɓe julɓe reenoɗen e wondoje men ɗe wattane yilla e alhaaliji men ɗi ko marché ga noon ɗum no ɗuuɗi ani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makayno attujaru humul fujar qila wa laysa kad halla llahu lbay'a ya rasulallah qala yatahaddasuna fa yakdibun wa yahlifuna fa ya'thamun. nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe makayno sayu ene ɓe julaɓe
ko ɓe tigi 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 wonɓe bomɓe ɓe ɗum woltaki ɓay ko madina kono hen fof ko ga wonɗen nantuma woɓɓe koye nelaɗo ene allah dalali ahallallahu lbaya wa harrama riba allah daginali geygo o harmini riba o waɗi ɗum on tuma nelaɗo noon addi ko ɗum waɗi so wenni ko kamɓe woni bomɓe ɓen o enni ɓe wowlay ɓe fena na fogoy kono buyi wowlay fena ko geygu mum ɓe wowodira ɓe heɓa bakkatu hara koko siga koko wonde yewtugol ɗo ko ɗum waɗi ɓe ɗum hara reno ɗen e wondugol hayso ko gonga o tawi ɗuɗɗi wondugol nana feres koko lundi ɗum hande noon ko ɗum ɗuuɗi wa nana yimɓe no wowola si a fenali ɗo a wurata ɓe waɗa penali nden ɓe wattirande billahi wallahi billahi tallahi ɗum no heewi wattani illa ɗum ko original on ni wallahi billahi tallahi selen ɗum wota waɗu ɗum sa waɗi ɗum a marsinayi kono so an e allah nde ɗo waynodiro e hara a perdi woɓɓe ɗon inno e kaarile no wondiray noon kono minen min andirimo manan ko gila men naati madina ɗo est ce que on hadisi ko gonga perdi no woodi façon ji no woodi jogiiɓe jawdi hara ko perduɓe ɓe perda ɓengure maɓɓe nden sabu ko ɓe wondata kon ƴetta ɗum yaha ñammina ɓiɓɓe mum ɓen o heɓa bandi tawa hannde kadi ko ɗum tun ma o ukko e tereji marɗi probléme ji ñande o ñawoje hara o ɓuttina ɗum kadi ko façon perdigo hara wonde go mo jooɗi ko justice ɓe noddinde ɗo juulede waɗa fana o perda fana ala sara juuli hara mo jooɗi toon hino juulede mo perdi fana sabu buuɗi makko ɗin ko ukkimo ɗon perdi no mari façon ji ɗuɗuɗi musidɓe julɓe o taw sikku kon buuɗi ɗin iwde ko juuɗe ma tun no wawi perdugol hara eɗa jogii mbuuɗi kono ko a perduɗo allah dandu en perdugol wattane yilla mum toɓɓere nde sakkitorte nden ko toɓɓere fi wondirgol e ni won kala wondirɗo ko wona allahu subhanahu wa taala inde makko ma sifa makko haray waɗi sirku sirku on noon ɓe inni ko sirkul asgar ko sirku tosoko o yaltinta ko dina kono noon ko haray hino mawnanimo konko wata yawito ɗum sirkul asgar na saba kala ko hunde mawnude kono noon ɓe innata ko keefeero yaltuɗo ko dina nan toɓɓere ɗo joni noon wondirgol alquran enen ɗen heewi wondirgol ɗum wondiri kaamilu so tawi a anndi ko ɓay ko daalol allah ngol wonɗa ma ko yewtore allah nde wonɗa wondirgol karama koɓe inni alquran sifatun min sifatillah haray ɗon ko sifa allah wondirɗa ɗon mara probléme ɗum ɗo mara probléme amma noon ko waɗete ɓe adda alqurana wallina junngo ngo wondira e hoore alqurana on ɗum nelaɗo huwano ɗum sahabaɓe makko huwali ɗum iwtirɓe ɓaawo maɓɓe moƴƴuɓe ɓen kadi huwano ɗum koye anndu ɗum ɗo waɗama seede mum fewno nelaɗo hari alqurana moɓindiraka nokku ngotu sakko inna waɗa e junngo ma e hoore mayre nde fof hari goɗɗum no winda e ƴiye goɗɗum no winda e leɗɗe goɗɗum no winda e kaaƴe ɗum no naada ha suudu heewi hari on tuma ɗum ala nelaɗo gollirali waɗugol ɗum ɓe jonnali goɗɗo jogo ɗo wondira ɗum ala toon kono noon si goɗɗo jogi tike nden ɗon o wondiri nde ɗo deftere hara ko teddingol daalol allah ngol o waɗiri ɗum o anndu ɗo hara o nangike wasi o wondiri allahu subhanahu wa ta'ala ma sifa makko on lagine ɗo ɓe golloɓe ko laamuji yahoɓe jonne wallahi mi gollay ko service an ɗo no landora noon mi moƴƴina ƴetta alqur'ana allah o wondira yirto o waɗoya konko bonna konko o wowli ɗon o jooɗo kadi hara mo perdi kono enen yimɓe yennata o perdi fi on ɗum nane siga koko wolde hara ɓenna o perdali kaari ko ɗatuɗo ɗon ka o himo mari fiiji ɗo no wattiri ni ko ɓuuɓuɗe ko ɓuuɓundu allah wallumo no hara ko ala aljanna makko o naati ɗo yo allah wallumo arana aljanna makko o naati ko adna ɗo ko climatiseur ko auto climatiseur ko suudu e hoore wondirgol alqur'ana fena tooña yimɓe leydi mum ndi wattane illa dey perduɓe no woodi hara ɓe doginde ñane perduɓe no woodi hara ɓe walde ko ɓuuɓi perduɓe no woodire ɓe yaha kala ko ɓe faala e aduna o ɓe ñaama kala ko ɓe faala e hoore leydi ndi hara ɓe perdi ta ndaaru ko ɓe jogii ko ndaaru ko ɓe huuwi kon bone ko ɓe woni kon hakkunde maɓɓe allahu subhanahu wa taala joni amma si goɗɗo wondiri wondoren inniɗa taw hara waɗi shirk so tawi o wondiri ko wona allah ɓe inni mo wondiri siga nde wondore kay fus ala toon ndenal ngal taw ko haramo ukke mum ɗum ɗon yettatake so wondiri yumma makko simi waɗe so wondiri si yo otowal tappa ɗum fof ɗum ala toon ar ko saria ɓe nanngata on ɗon ɗum waɗata ha wondore nden nanngino aray nde humaki hay nokku fi on ɗum fondation ala ko nde daro aray wattane yilla wondirgol yumma mum wondirgol ɗum e ɗum ɗum fof ko sirkul asgar ko tari daggi e ko heewde wondirgol ko wo ko alqur'an ɗum ɗon ɓay ɓe inni ko daalol
Allah subhanahu wa ta'ala ko sifa min sifatihi ko lutti kon fof kala ko wona wondireɗo anti onti mo heɓude mo wadde shirk so yonti mayidi yo ɗum o tawe Allah haray mo wonde probléme ɗuɗuɗo haray ko yamodirten koye reeno e fiiwondirgol ɗuɗɗina hayso ko gonga o tawi ɗuɗɗi sina hara alhaali on yaw ha hewti feere o ala be waɗa wattane yilla e wondoje men en toriki allahu subhanahu wa ta'ala yo Allah faamin en dina makko kan o newnana en gollitirgol o woɗɗintina en piiji ko añi kon en toriki allahu subhanahu wa ta'ala ko kanko woni moƴƴo marɗo kala ɓittiɓe Allah ittami ɓittede maɓɓe nden kala nawnuɓe Allah dikkinɓe kala maapiɓe Allah ittuɓe mapunde maɓɓe nden toriki allahu subhanahu wa ta'ala Allah ɓeydan en gandal nafaygal aduna e lahara okkora en jawdi nafayde aduna e lahara Allah wopidirra en e jawdi naadayde yiite Allah hawrindin en jawdi naadayde aljanna toriki Allah moƴƴinan en alhaaliji men ɗi ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك أنت الغفور الرحيم اللهم احفظنا وديننا وأهلنا وأموالنا وأمننا وبلدنا ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وصل اللهم وسلم وبارك على المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي ملفوفة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
ɓe addanaɗam message on no sikka whatsapp ma email ma telegram fo ok assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh musidɓe julɓeteɗe wi haray mi yoɓoyno landi ɗon ko juulirde wondeni haray ko e masjidi savane centre e immeuble savane Conakry marché Madina konne o juulede ɗon mosquée savane haray ko musidɗo mon on Ibrahim Marel haray ko ɗo wonɗe nantati ko musidɗo mon Ibrahim Marela haray ko ɗo wonɗe waydirde assalamu aleykum haton jinnoɓe fi kutubaji ma goɗɗi go kadi ka youtube ƴette o numéro ɗo 620 ɓe yahay tuntunde ɓe winda Ibrahim Marela Ibrahim Malla maɗa mbaɗa o numéro ɗo 624 22 25 78 9